عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ikimjua wanono mshula wanono huwa hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali joka nahiri hun duniani. Mwenyezi Mungu yarpone shari shahu wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu yajali hana mwanadamu mzima mkomoru jundu hina mbabahanu ya muhifadhi ya rehafadhi. Mwenyezi Mungu ya hifadhi ya ntiyahat ya hifadhi maran ya wakomori ya rijali khair na baraka hason sipi ya rikiwana dama hanzana na ubenzana rikiwana dama uhimiliana hanjema sharti kiwana damu wa ubushiria nambi na uhimiliana haupeu haukaya izo wenji wadiwa za ya ukaya humruhimili ya manyanya haupeu wakati ka urija ngarjoula wa nana wenji wakaya watiyo wakaya walawa woma nadamu ya lahasara hujanketi bano na bega mfedhei haunga mposheo wasna urongo atishu binadamu hau nadamu d'une manière ou solution shado ujawani mrafedhei na dojo kasonti pia ngasi harma errori nano encourageo no emeo no zitrunia o GM hawanadamu abaombi na mdojo kaya Mwenyezi Mungu gajaparo haba mria himile mwanyanya hau ya pemrusheo hau ya fedhehi mru shayamba wanru warongozane hasitara hamahaba hamastehi izo ziripuziza hasonti pia Mwenyezi Mungu ajori jalia rasi reze fami reze arhami rikiwana damu hanzana rikiwana damu ubenzana rikiwana damu humilana hanjema amrejezo hakadabili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Message rakabidi riambe juzi riambe jana ratuyamba randisa message juzi ikao zikaze suje zikambili karjashida ratimizie nzima leo ntwamba suje mbili shanga bonjoy biri ya mna suje wa mwado shado hambe suje ya he wanyanyasi couple ya dunga na rangu komori wa wasuli hata habari ni wakati Tunizi. Mwenyezi Mungu abushiri ya msafara mwema wasuli hata unufaransa wenda hata wala hunu Marseille ye belle-sœur ya hima rohombi ya tom sajaja na rohombi yenda hata ya balance ya mwanamshola ya lola ni mwanamahahe ya mbalanso serkalini komkwa ya mwana ya deklare wa ya mwanamaheti da mdeklare na mdojo kaya gabuma belle-sœur mazetwani hauka walo wenjo alaikum salam rimka gabuma belle-sœur mazetwani hauka wenji wadua zaka wajahunu kwa jakana kirtasi wakautaha wandu wafanye paksi wakautaha wandu wa deklaro wana hao wakaubira haina namna na wajwa uyenshi wadiwa za ya ukaya owinjwa huwa nadamu walona za kirtasi wanti wandu wabalia madzina hao wabire harmanzi ya zinrwa jina alaikum salam Ibrahim gwaka unra maisha sha owinji hao nadamu waloma rate wajihanti na rohombi wadiwa za ukaya ijana wakayaje ewa wasulije hunumanga hata basawi na ja alaikum salam ngarjo ujarme suje ya he couple wadunga na rangu komor e mwanamshedi ya huza obahahe ya dungana dene mwanamme ujahunu haja e mwanamme hamkaushia badala ula mrumshe hajibu mbabi belle-sœur raili belle-sœur hahimi harohombi haukeza jiri izo belle-sœur ya zifanya ya wakangu somo hitima na some shaheni heli mpango ulio ne problemu heli ulio belle-sœur ya prepare yeku ya reme mrumshe wahe mwanamme ha mrumshe ikao hadungana dene mwanamme hahe waeshrangu komori wazaya wahuzwa na mbabanu wahuza ili wajemanga wabiri Tunizi. Mwenyezi Mungu wasulisha wa ili ngajo jarmwe suje rahane jarmwe suje dombushira ni herna baraka ranyi makarbosh ranyi mtsoma karbosh ni mlona zero hombi na ni mtsona zero hombi ni watova dabu na nyikao mundu malezi matuya hunra hakanga amini ko wajaza kwa rizaya warnika malezi wariklamo shioni shagka wasi hawasi derabadai zakili heze interneti haukanga bondu madu baziwaji na wajomba wenji homijini hao mabangoni gwaja ujwa internet shuni hindi gwaja ujwa rezo social shuni hindi wajamanga wandi kufanya buzz live warenda watu wadabu winji wajirede ma journalist
wujwa jede kaizwa ko hambadu aula ngo wajeuri watu vadabu harma rezo sosio wenji wanazijomba botira kutul wanazijomba wakomi jini hao kwa jaka ujulihania ni mabangweni ni do mirani ni do urongo wajahunu manga wajango harima journalisti unjwa ngo makomentatori unjwa ngo haruma ko ani haruma message na boho jia wakawandwa dingoni wakaudoeda honzema mji wajahunu warede wajeuri watabasamu ngarjo hamba okado ukwe wajahunu warede watabasamu banda ngharmo na nyido banda ndugwa traje mna na cœur banda ndugwa remia makosi kwa tuer le oka mwanadamu hufa. Qu'il plaît qu'il neige, on va tous laisser ce bamand. Oui, Ismaïl, alaykoum salam. On va tous laisser ce monde de merde. On va tous partir. Jiren de hama vraiment gagnant. Shaya de mon maïka on gojwa suli hunga. Rahare jajarma sujet. Gamanzo la semna klasim pit. Yasenjo kawija zensuzija. Na bieni wana umekawe ka deja mruha sahara tsemrumshe. Oui, Raïssa, ça va. Yeka déjà usahura nsemru mshaha wa bakutsum tsaha. Utside ka urejum deranje da hunrum rajina. Eka ura nsemzade hangoma. Humnika tola ka wendeza ho. Hujaka deja ngena mrajina umanzo na mrensi ho wa derange. Eba nujana hutomrenda nayi humtabisha humsibeza msana Firauna leo hurandeha hunjia ngoma bahari na mraji eba nuhudwa zakajana shikashaha vanusho ukashahayu nikamshifaria nikamshanza nikamshanza mshiranda nayi wakati shida hata shahunda mru ya shirengeza ndo wakati mkopa yaze mwengwe njia rohombi, c'est mon ex, c'est la maman de mes enfants. Oudoua Zaka était la mère de tes enfants. Tu l'as traité, tu l'as tapé, tu l'as donné de toutes les noms. Là maintenant, elle est la femme de quelqu'un. Gamanzom Kent si Juma ou Twangoma na appeli. Vanumo de Mzazawana Angu, Vando Jaka Wanja, n'importe quoi, n'a m'de assumer. N'a m'de assumer ces batanizans. Mruguron si hedeza. Hakamrumshaha ukahonda burudi nafasi hakauhunika ina position wanzao hakauhupishia hakauhufaria hakauhukarese wende hata huonokaya wengu nanzo haku gamo mrendo pindo wengu nanzo haku gamo mtabisho wengu nanzo haku je la dérange wakati enda hata wa mrenda zena wabakutumtsa wenda zao hajangi wa bote mes soeurs na mde jirengeza na mde selfie zakoli des selfie za zenyedo na mtuana mapenturu wa hanyu mtuana ilala wa hanyu mjiswage homdiani maifanyu mwani wado kusulizeho wado fikiru kwa mhansini wambisani na wana wala kamna ushida mjirengeze kamna ushida mjitlobote kamna ushida mjiswage na mjiswage mjirengeze mjise mremeze penturu neze ketchupu shati neze selfie neze filtre mazenye do monziani na mhulele podamba ne mwatlaze ngoma eba numrugu kano mrumshi humvuriza oui mama na ma soeur humvuriza kutina hajanaye humtabisha hata hendezahe ngujirengezo gena mrajina mbirma disota zetrobi barga mazuma menasa gamazuma menyele na mbuje mdohed mzibatani zahani. Oui bonjour Solange. Bon numéro de nuit. T'as une femme, tu l'as laissée avec des insultes bizarres. O wakati ya hunramraji na mwanzao ya jirengezao yedo wakati nyinji ya rohombi na ngoma inji wanze umenyele ula ya mhunra n'importe quoi va là-bas mets le ketchup dans vos lèvres yani ketchup yo rouge à lèvres des na mklie ze rouge à lèvres na mete ze peinture zahan mklode poda lahan muwatla ngoma hata wadwangamia muwatla ngoma hata wado kusura ze roho zao
n'importe quoi uhansi mrumshi humvuriza bani mdoza kamkada nyina malahani mkawanza hawakamanzani wakamrespekteni mwavuriza mwanuka ngoma koko nyudu za kanga nyina ze 40 ganyaze 50 wandwa shanyu ngona 20 ngona 19 ngona 25 nyuwa trete makoko na banyidu ndu maduhazi nyuwa trete kawalemewa na ndu maduhazi na lokata bidumanze humvuriza kutumangalia na mrumangalia mrumrengeza mrumgate mrufanya tout ce qu'il faut shamuhati mwavuriza kamtina hajana gojonda mdulona 45 ans 60 ans ishia pando jokanga watoto wanji unu majeni natija turange bokoko yenge koko na bonge muturanawe nge koko na bonge na ngena agent tiranawe gomtrete humnika tout le nom hum néglige parce que gubu le Burundi hum jazawana o wana wala ngomvurizo udwaza kama uligojo mkunishafanya makatsuhona ya hundre mrika ujomrengeza amanza manzize n'importe quoi réveillez-vous mes sœurs yemrumsha ulo célibataire warantswane emtolaka jirengeza udojisa womonenjane do mangalia d'une manière vraiment bizarre do mangalia otikada mina chuma laissé là maintenant je suis vraiment belle na mjirengeza bwana shahangu wanjumba wanu ala tsaze cassette na hani mrujora tsimzadi hamvuriza hahundu mrajina na mwaretso anshampe n'importe quoi Mwenyezi Mungu ananike hatima njema, Mwenyezi Mungu ananike musomema. Kapsula tsa wakati kao Yesu jeliambao, unusu rakabdi liambe juzi, rabe inrajina na tushida rayamba. Watukufu, gamanzoni ma belle-sœur, Malikum Sam Hussein Soule, gamanzoni ma belle-sœur fantôme, mlo hunu Faransa. Ni ma belle-sœur fantôme, mlo hunu Faransa. Mwishe message yangu. Hauka problème ya hema belle-sœur ni wangu konga ni na wanwa ume eba nubo belle-sœur gomenyo lemru mshwa hema nyanyi emana maho ukafiti na nabamigo na mrumme angala belle-sœur ngawe na mrummoha gojo utriyero hombi umanise mwana mahaho ne mrumsha hai na balanga we na mrumme ebaho ekazi hujilia. Vous les belles-sœurs fantômes, écoutez-moi bien, et les hommes princesses ikaga mushulwa na wanaosha hanyu mwaliliwa ndo umahanyu nai. Waalaikum salam mdaito aussi. Holiliwa ndo umahanyu nai. Haumorela wanaosha hanyu nai. Je veux que vous m'écoutez attentivement. Mwana mshahaku ya nshidene mrumaha herangu komor. Wadungana wakawenshi hatambu na mashaka wazawa na waili komor. Bonjour Zainaba. Baada wazawa na waili komori wende hata wafikiri ukaa vomir fanye namna ili rohe ola mwanamshe hadisina mzazahe hanika mzazo owana ya lele ye mwanamshe dia huze place ya hai watsanganya mali daena yatsanganyeze mali zaha yadungana dene mrumaha he wenda Tunis watonde wende Côte d'Ivoire ndo abaki Côte d'Ivoire wala yabo wawasili Tunis. Mnyezi mga wajani ya hula Tunisi kawa waswili hula diyo msafara juka ukiri wa jifaransa waili. Raili watuliana zenia. Bada waswili Tunisi. E manam shahe manam meuluhu nufaransa belle-sœur. Kajabaro paro biha taransa nuzaha. Oui asafi. Kajaparo biha taransa nuzaha. Yabangu sadi manam mahahe. Dene mrumshi. Wajiri mata wasuli. Baada wa wasuli wajawa hundu mnanyumba gwadongo kaza. Mwanamne ngufanyo hazi hunu ya mekaniki. Edo rengeza na magari hunu. Gene mrumshaha. Ye jawa zaya. Wanawaili. Ye mzima, ye mwanamma, ye mrumme, hata hamru, hanziha ula mwana deklaro ula mwana. Wajawa za wabidi. Yabo ibido la mwanamshe ya shidi ya dungazi la procedure ya hundreza kirtasi. Ola mwanamshe hahe belle-sœur. Hadungi mwanamshe ola. Yemrumshe mwanammahi haro hombi na fitna na umrunguza nai na umvumba nai. Yende hata habeha fitna ola mrumme katina kirtaso wa ili. Hende hata ngudongo ushinda yo ufanya mbaiza mikarakara na hata magari ngudongo sisa komori. Kuna kosa nifanya tamajibo sinema. Hata ngao hunu ngao ufanywa nazo wa mekaniki ngobiwana magari komori shawe mtiti kuna nifanya tamaji tihupara tihueleza olewa ya ukaye mwanamsho hao izo yafanya nehele mrumshaho yaliyo
Soutenez mrumshaho be mwanamshaho shinu shetani huni ignore. She message nunwambia kuna ushida nifanya hata madzi na ukasubute unipara gamjoja hata magaraji fantomu ya njeni huregle aboga murongozo nunwambia ukaya tu ani kuna ushida nifanya hata madzi pasko mwaname princess yija ula mwanamshe rahai jaka rawasula harmon vauka gudongope hawana magari komari sha hadi wazake mwanamshe de yahuze shahahe wakaujamanga ye mwanamme hafanya ubinadamu ukae wataha mru wa mlipi mapesa hadeklare ula mwana sha ula mwana hadubar ma problemu paske ula mrumshe hademando edafanye adeni haukangu dutewa ya uke mwana ule ya mdeklare simbaba hae ya bihale fitna belsweri mana rama belsweri da bele fitna hauka belsweri hamabia hamba ewa ukauja urenge mwana wa mandu he mwana mahangu yakeka parale zinala hae wedo manzena mrajina ebanu wetofanya mabane mwana mshewo idi ashwazise hawe mwana mnaha hoja tuwaze mwana mahoja tuwaze mali watahamru ya jadeklare mwana ne mwana mshe mrumshahe wanshampe ola belsweri hanjian somba gujomonesa ukaya kana hunda kiltasi harmatsinu belsweri wa hadi waza ukaya ho hunda kiltasi bahe wayimru daka mdeklare shahalola nimra sukana papier hauka belsweri abasalzaba ungena papier oui il a des papiers chez ce jour hayhunru hamadeli wa yabira eske gamunao nyido namnai na hiyo na wazentungu wakati la youtesho wanai hamadaye na hiyo na wazentungu yo yenga olaika uyeshi hamadaye yo jona hamamu yo duwaza izo ikao mahalani kaudo ya vira Mnyezi munaliponesha rishahanyo belsara mabeka kuna uparjo data hunda kiltasi yenda hata daminawe emana mshihaja hakonvokewa komkuwa no garanzo lijue haukarifa il faut jofanya aden dakartu amini ukaya ya deklare mana woyi mbabaha ehe yabo gamanzao yemrumshe ya pensehin geharma dans la merde actuellement guhezwana usisiwa yakabidi amsutenendo demrumma he princesse. Un homme princesse, vous les hommes princesses, n'importe quoi. Et mruma hedi akabidi amsutene. She mrume guhede ataha penche gusutene mwanam shahe. Comme quoi que tsubide mrumshe ya tidoji mwanam shahe mwanam shoge na rugohindu. Mwanam shoge na rugohindu. Wodi ajoka hubuli ale bibi. Mwanam shoge ajoka hubuli ale bibi. Wodi ajoka hubuli ureme. Wodi ajoka satisfait. Wodi ajoka satisfait bole bele badi. Hata wajua izo mwana mshaho yambao ukaya no ntina mbimdu mshaho nafasi ya kutuleke mwana mshaho da balele fitina beha yabo gonsu kabelele fitina do yende atabase mwana mshaho hamlungu hashari gudogo mvuli za majimbo na mbisha na majimbo na wanantimo ukatsu hambeka kuna hunda maisha baada mwana mshawoyi deja ngena wana waidi ye mzima yakabidi hunda situation utsongo siswana weziwa wewe ngo shido fanya mikarakara banungo jokaya ngo fanya mikarakara kutina kirtasi ngo fanyo hazikao ngo balu magaro ya sisa komori hamvuza hemru mshaha hoze malizahe mahuza emba place nzima kanyo ole ya usutene mru mshaha shango beho magari komori ngo beho hanyu huduwaza ula mru mshekao ya huzemba place nzima kanyo maliba bie majahunu manga ya ule ukaya na nifanye nisaide mru mshaha ngubangu na nifanye mru mshaha shango chongo beho hanyu hudungo bikira hemwa na mshaha Gwengo emrumshaho eno wakati ya rongo wango menase ganzoro mabia nyinyi wanaome maprincesi na mabando wanasho hanyu kagwa joshi na wambulene mabaja haukaya mwanamshe hamaduo yamba mwanamsho amrunjio harma kuplia mru yanzu ya menye wuha interesi hani mwanamaha gwanza de Burundi dene mwanamaha vous les femmes bizarres, vous les belles sœurs, arrêtez-vous n'importe quoi. Vous êtes comment? Mais calmez vous foyez zahan. Cham jam jihan sim tsenjar mas couple na shohan. Mtsuka juma zawan on mahan. Mtsuka juma umenya. Na usakaje.
oui eyo alaikum salam na ukafitna na menyezendola alors que ngaona mrumme heza baraka za mguna mtume eba nyuandwa umemwalulo na washa phantom ye ma belle sœur ni kam jua correctionner ni kam juma correctionner shajindu amadali ni duloli shi mwanamshaha ya dungi mrumshaha ya tsibe mrumshaha na mrumshaha lo harma si actuellement ya lo harma tambu avasa ya tungo hezona usiswa ADN ya nzoda tundoke mwana ula tsuha ne mwanamshaha hodi ya fitine mrumshaha ke ya deklare mwana tsindawe la fokusul ke mwanamshaha ngwapeo kam karabi wanaume ma princessa uka winjwa hanyu nyuandwa ume makawandwa dingoni makomi jini hanyu wi Abdullah Sadiq Samora makomi jini hanyu kamjaka ujua botura rantile kalma libango amjoli repete gamjaka ujua putisha Henry mjamanga gamziwanao mbuliwazo mpwezi tsomlat mkakomori mkaudo ya minazina mifuripa gamjaka ujua mwanamshe shinu Henry ebanu yofanya mru Henry yonikam yosatiswe na mruna mnaje shamkomi jina nkama kolza mjamhundu shabaha gamhundrao hanafasi mozirema wajomba wenji walona ze nationalite ikaugabu walona wanawasheka gwaja wa merite wa walole kwa jajunga na ushide wa wabarize chara ingalimba nationalite gamma wanashwa kuwema baada kwa tina shwa gamjikaza na warenda nai na nikomo gamjajo smuti mdoba zenyo mwambasali ubonjour gamjajo smuti wanaume wenji mlo unufaransa mlo na situation komori wanashoma walola kamjajo smuti mbwezanyo mwambasali kamka komori shamundu ze opportunité badagani na maisha mundu badagani na makirtasi mundu ze opportunité bahandu hanguta pale mundu maisha sheka komori hata sa kamjajo smuti mwambasali kamjajo smuti mwambe bonjour kamjajo smuti mwambe tsifu hawe hata adam tsogwa ba mimi na kantivan wana washe wanji komori tsika hara urongo za ta bonjour njasu wana washe wanji komori na comme université njajo smuti njaka smuti na ba bonjour oui tikana hila ngupya ngonjua mvuni tsika brutal shanga bo wanji kawo hata salu angalia skaudi system yede la opportunité ngasi zakati garwa tabisha banda wo mandao wa hunde mashara ngar profit jwara ngir do na nay yodi zatsongo wana so hako wenji warenga kabila zinjino des comportements bizarres zinu agala mjomba hamdu wadugana dene mrumsha malula na rangu komor mazawa na waili komor maida hata mavira hobari ni masudi hunu farsa mlu mweda tuiz hata majahunu masudi faransa mlu mna banyo mazawa na waili ngokubale mwana mshaha hoko kanaja ubuliale bibi shaku chenda bule mrumaha ya jahu menyelesha kamgara tenyi ma belle sœur ma fiti na mlona mwetsinu kani ma belle sœur mangamiza ze couple zona omani les belles sœurs fantômes vous êtes comment restez dans ton foyer restez cinéma zai njanti kanyi de mazetani e mwana maha ongemshae ya wawo ngonjobo hari umenye abala wanga ona mrume restez dans ton foyer laisse ton frère tranquille avec ta femme les belles sœurs sorcières c'est ça les belles sœurs fantômes les belles sœurs vampires. Arrêtez-vous, restez dans ton coin, laissez ton frère de gérer sa vie. Gamina hadith, ce sujet n'a pas rien ben 2020. 2020, gamu répété mbabi 2020-2021. Mi sujet na ya mitiliwa. Gabo mwanzani wangu shati jasimu hasahalula. Gabo mwanzani wangu hakahunu haja faransa hoko he mwana msha ashide mwana msha to mwana mwambia ukaya roha ulezaho pourquoi emangu katsujibi wa buluma che emrumahangu harini hutowe wode mwana mahi wa mbemzamza mzima pourquoi haringo tsungula bule la labule kutsujitsa yakabidi wa mpusa jitsahen de mwana msha hai ndume yakabidi orienter yija wo manzano wangu abogamza bo manzano wangu amjoke ka haishatsa na ngujo deranja mes mafua haja hamtoda honi haja ndo manzana ya mweberge e manzana ya mweberge
ula manzano ula hamtsaisha mrumshe maore humtsaisha mrumshe maore hende mpresentia et mwanamshe maore amba hajonjibia hauka on voit bien qu'il est un bon mec bahewa labanda katina baba hanu harejeze mafu nyujwa mafu wa krokodili mru yarejeza pia wakati pasa shandu huyatu wa pia hugrife humli harejeze mafu ambi mwanzano hili ntabia au vraiment mwanamshe ula wangu hanjibia ula mwanzano henda hadisi ula mwanamshe mambe kaya ntina tasu sishai katina mbahindu amba oui gamjuka katina ula mwanamshe maore harenge mbere yeye hanika ula mwanamme harengine mapesa ya hema zahidi hanika ula mwanamme haba nlole birongo giwanzao ula mwanamme bahe hamlola ula haparo wanzanwa hende wambiziwa wajira grupe banda hunu si wanzani wananya rakamraya mzima eka mzima ngulolo wandu jira grupe wa hadisi wandu wafanya bahasha wanike manyanya ijabala ula hende hamlola baada hamlola hastahamili mwanamsho maorola hamanza hamziza katina tumfanyia hamaba utijafilishe de kazumbe maishanga johuja Mwenyezi Mungu hajailia ba wajawaza ya mwana Mwenyezi Mungu hajailia ba ula bwana wala sangu papier de wakati asangu sejuru wakati nandi so changer ngulalo wakati wanzao ngujwa wakati wanzao ngudunguru nguze mrumshahe na mrumshe katweleo na pole mmoja mintu mrumanguru nguzo naye emana yakauka uhindi bale wakati enda hataredi hamana damu na usiku ya kaumbiziwa mwanamsho haika jaja gamjeshe lia pia nyinyi maasia fanwa turamu mloban depuis longtemps et sujet ola mwanamsho bale wakati ya change mwanamsho hae amtaishia mrumshe shareja mtaisha mrumshe henu wakati ya livwa gudongo karma mtsango yonike mwanamsho hae ganjo hubloke bo tijiwa ndo we mjomba we tijiro de la mjo hubloke bo jingo mjomba msafarini commenter tena bon hubloke bo daba la madi je t'ai pas invité dans mon live bo daba bala madi t'es déjà bloqué ou sans bloqué bo jingo wakati la mwanamme hadi sokausha ula mrumshe hadi sokausha ula mrumshe hadi so change na ula mrumshe stamili armatambu yakaumlisa yakaumnusa hatembere yakaumlole yamnika hatema pesa kaunike mazahidi yamnika ani katina tumfanyia zanongozo ntipia ya rabbi dahinda ta change finalement ula mwanamsho hae hado para ula mrumshe yo menace ishia wange na wenyi mide mwanamsho hae mide mzaza hae hadi wazo kayedi ya mtonda ni we mruma mwamba mtowe hadi wazo kayedi ya tonga na mahamba roho hangu be mruma ngu katujwa ukeba ola mwanamme hadi wazo zanjema za hemrumshe ya mrodo onziani ya mhansiba le kaumlis ya kaumnus wakati askaufanya hazi hata ya hunda makirtas hajaba saha njarma mtsango ya ukozi garu mtsango dodi mwanamsho hae de ukozi garu mtsango subhanallah hedi hata ola mwanamsho hae ya mtaisha mrumshe subhanallah bahella jinru buhamu enom princesse hadi waza ukaya ya mrenda mwanadamu de mrumshe maoreola ya mwona kaya mrumme ya mrengo katika hakarma tambu yode heli ya wanadamu wenji wakana maungu wasuka uvaya hata mbanguo da hausuku ya maungu ya roha wavaya umbashatuna mbakoshi ikao yangalishi hao udo teshe ya wavaya unai subhanallah udo angala nai wala ikawa wanshio nai subhanallah yaudi wazoka ya bala jana tikabala juzi tika boulevard national tika ukansi juzi tika mondiani tika ugaleri juzi tika ukansi harmaze park tika usufre aujourd'hui même satira di hamana damu yabuna nanze ya utsona nansikinia ya utsona nani himidi na nifanyia abe couple jait sambalia en tout cas mwanemme timkansi en 2020-2021 njamba hata nafasi hende hata wae hakasi komori hanifanya signituram je sais que c'est moi qui t'a parlé tsambati huparata kujajusa hanambia mjoja faransa saba nto tu vas comprendre haja faransa kajasmita ntsengele au cas il me connaît depuis comme moi même ici il sait que je suis quoi que je suis prêt à tout. Misi de l'ungli sarma mwanaume ma princesse. Mwanaume princesse ile joko shangaza mimi.
Gono wanaume masuja watujonishangaza. Gono wanaume waliona watujikonze mbili watujonishangaza. Gerabe mwanamme princesa joshangaza nangu. Nikavuru msina jomba tina shida nrespire. Nikavuru bangi ya jomba tina shida niveheku. Mikanu mvinyo na jomba ukaya tina ushinda. Yedamu yangu gojadid gam aminike ye ani. Yedamu yangu keja melange hata nikotini nzima. Yedamu yangu gyo normal. Nimsi mikavuru, ni bangi mikavuru, ni vinyo njaparo unwa. Shababi jonjili yangu joramba ukaya gujore Shabab, n'importe quoi les hommes comme vous, les princesses. J'aime nous gwana shwa tum tswara da nayi hata ni wana bana wai ka jelo ke manam shwa ha mto dani na honi zo fani manam shwa ba hewa ile jinru lino hadi wazoka ya hato a plus de 4000 ya avance ya makirtas et manam shwa hedenda fitine mrum shokaya en tout cas ouais a déclaré mana wo fitine mrum ma est-ce que vous me soutenez manam shwa habidi connaît que manam shwa ya lui est-ce que manam shwa vous jaboulé les bébés vous les hommes et satisfaction ya manam me ya manda ko jibiwa do mhiso vrai ou faux do mhiso d'accord hisa ujifikira tukafanya ngada ukalizo kweli ngojule mati shokati mnama jasalawa uji santé ça c'est quoi ça énergie yangu pia nezebe zangu pia hai wana shohanyu do kumsatisfani est-ce que manam shomru go johbulele bibi jamais jamais de la vie wale kahubulia kujajo bande hujonja friso za kiuseketif des frissons bizarres putain ça c'est quoi ça angalam lodom chanende ile mwana mshahi hawazi désolé ce que je vis ma soeur ala funyinyi ye bezuya mwana meya mando dadala ya mapesa zona reti iho lo mhiso wa dakika le mnama jima ukahalawa c'est la vérité est-ce qu'on a changé dominicain ou quoi dominicain est-ce qu'on a changé d'une satisfaction ou quoi de me satisfaire pour que madame Chahom n'ait opportunité dans le mrum Chah sauf que mrum Chah vampire sauf que mrum Chah vampire sauf que mrum Chah wa harande hademo sauf que mrum Chah harande hashetan oui ça ouais et madame Chah dans mrum Chah c'est que mrum Chah nguhimo ya menye via wana au que mrum Chah wa ya uzalia wana wala ila damu ya hao wala jojo ka husitir e manam shaho kana husitir gujobe dhahabu nembere kangololo sha upande wa intimité gujoshida tsudole mabometier c'est impossible ya joka hojibiza de mrumsha joka ujahubulie yo wile hanafas witsonze wikomeye wifanye wibabare de mrumsha ça c'est de manam shaha arrêtez-vous les belles sœurs fantômes arrêtez-vous s'il vous plaît. Subhanallah wotu jamdungu wando shahanyu mwarende na sababu donya shahanyu nona shahanyu already ama vampire wana shahanyu already ona shwapeu manam shamdu do ulengezi zomdu shamana shamdu kamenye manam shamdu kado menya mon frère tu sais que j'ai mon mari même il me respecte donne un conseil à toi à ton frère et quand vous dérangez mdum shahenai ngulo mdum shahenai arrêtez de dire ça. Je vais parler, c'est la vérité. Je vais dire, c'est la vérité. Ça, c'est quoi ça? Wana shohanyo mwanam shamru mbumanza sheka ipasa ya umenyele vya wanao ya menye vya wanao wati manam shamru shoshetwana ishoshetwana manam shamru kadonja fitna yemenyando la sofu kemrumshe ya lolo ane manam mahao yemrumshe wapeu na serari mrumshe koka wapeu ne femme ya hemrumme sofu ye kev ema belle sœur ha ye belle mère nge wapeu mrumshe yo kamrumwema ye kefa na hemrumme go mrumwema shamrumshe mwi wo mrumju wakati wa mlola hakosu kwa vuba mzaza hamba non j'ai pas envie non mtsumtsa non Shamja mrenge des vampires, des hommes princesses, mruika obidu wanile manam mrumshaha, mrumsheka nguha komor, mwajuha, mafanya msafara, mwasili hunu Faransa, masufle jusqu'à maintenant. Yedi hataba sa kweli udunge fikira he manam shaha, de manam shaha, je sais pas elle a quoi de spécial. Ukubali kole manam shahaho ya yende afitine mrum wongora mboke manam shahaho dia balasa mrum shahaho ukaya déclarer mana tsindawe ngojua ndoka ni manam shaha zengo zoti pia gazimre jeyo s'il vous plaît les belles sœurs fantômes
na mwademro ni mwahabe au mwane fumbu mlete za sinema sahani mlete wanaume hanyo enchampe. Vous les hommes princesses, arrêtez-vous. Merci beaucoup Sadi Adam. Arrêtez-vous les hommes princesses. Arrêtez de déranger vos femmes à cause de vos soeurs de merde. Parce qu'on a son hanyo mwanzaoni wa ukwamenye wa urengeza. Ukwamenye. Et moi je me déteste, de Dieu déteste Mama Turam. Nabogam Jotunda, est-ce que Mama Turam elle est méchante envers de ma femme? Maman non, je veux faire mon devoir. Mais t'as pas le droit d'insulter ma femme. Sauf si ma femme déteste ma mère. Et que m'rumshangu gyongoma mahangu. C'est que ma mère non, je ne peux pas laisser ma mère de détester ma femme. C'est à moi d'arranger que ma mère aime ma femme. C'est à vous d'arranger. Merci Marie Wahé. Mrume wadu abidi urengeze mrumshaharo wanashaho wanze mrumshaha. Wakati wanashaho wajuka mrumshaha subutu wambi ukaya. Arrêtez-vous. Msidiraje mtazaho wanahangu. Wede uluna yepoye nkoka wede unlele wana. Wede nzali wana. Shagambuli yao wanashohanyo wanjalafu wanjulinu. Hariwe mrumshahe ya reponde belsor wahaye. Banda belsor hamdungu. Kuna unga maisha mtimu. Mbe mwana msamra deklare. Kuna unga dami haunda. Mbana kama hutapie. Yende bohe ndia demando madame. Il faut faire un test d'ADN. Garanzol joka ya drano baba. Est-ce qu'il y a bon do? Mwansha. Hamdungu gumde. Yumni kasufandi. Ya boye msekti na drogue dupo mwana mshoka. Ne mshoka na rugoni. Gena rugoni. Izokaza mabenyo na wash. Kabati couple yandi. Ukakena par jour sépare. Moi ma mère. Mama Turam. Depuis longtemps qu'elle est avec mon père. Mon père il est où? Mon père est français. Moi bien. Tout dans mon France. Mon France. Dans Genamu. Gelarion. Je suis là. Des Anglais Waïche. Si wa Sullivan. Hansu Helikoli. Hatat Monrou. Si Timizem Somo. C'est Roubac. C'est l'université. C'est ma mère qui a fait tout. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas mettre des hommes princesses dans vos têtes. Il y a des femmes qui ont été canadiennes. Si les hommes qui sont nés à Nukaya, il y a des gens qui sont nés à Njoufano. Si il part, je veux vivre avec mes enfants. Si il me quitte, je peux me tuer. Si ils ont ya ukaya sigamidamina weti hulola ajuzana chekma utihuranti utijangamize hasubabu ndami kwa hiyo ya ukaya s'il part il y aura un autre qui va venir. Ma mère il est pas célibataire, il a son mari est d'Ukazi, ma mère. Est-ce que bon baba tu l'as mis moi hajua hajangamiza contraire. Il a fait tout, Nian Lele. Il a fait tout, Hatani Suisse. Je suis là maintenant. Mes soeurs, Mtijanga Mizaswabu Anaume. Mes soeurs, Mtijanga Mizaswabu Mrume, Mrume Weleza. Couple Jois, Jojo Sambali. Le homme là, Tidjano Kayem Rumahangu. Jamais je ne peux pas la laisser de me quitter. On est qui? On est des humains. S'il vous plaît, pour vos biens, vos enfants, un homme ou ton mari, aimez-le, respectez-le. Mais au cas où il veut te faire souffrir, hauya humeti ataromani avese mrego mrodi ngoni ukaya gamjo upishia ganjo bula Burundi kangoanzo shikawendisa tsina ujiwana hafa wale libonji alas jamais de te laisser de me faire du mal. Et quand du sobabu waji ngamis wolila sababundae il y a une punition que vous pouvez nous donner. Fais comme si c'est rien n'était. Fais comme si c'est rien n'était. Namzi refuse le téléphone. Namzi refanya babouf. Là avec ça, wallahi gamjongo la solution zaha. Ngwajolo kanti, wakazami gala wa mtundani. Sherwangu adoni babushia. Sherwangu hakana ngoma. Abaha hazia. Surbanu hani changer. Bahi mruhamanduo yuka pur. Hakuwa katila. Haunokaya hudo kriye. Hudo klafijo. Hudo mweziza fijo. Wakatila huzia. Yujaji pose question. Si homo huja kajababu. Gamo téléphone kajababu. Si ani, si fnangukata kajababu. Abu suir we katsunanza. À partir de ce moment-là, Gam Jodo jouait avec eux.
tamjudu wa kontroli. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu arjalie na baraka. Vous les belles sœurs fantômes, arrêtez-vous na mdojoka ya haina mruikao ya miliando la hemwana mahahe ya menyao ya sijinio ya kao fitna. Mwenyezi Mungu kujoka usebalie ya hahe nje shonga ya kiharma shagra, ya kiharma shagra. Haina belle sœur ulo hunu France ne ulo komo ujoka harma fitna ya umenye ndola ya hemwana maha ya utafitna. Mwenyezi Mungu ajalie zikaushie yeye dene mrumaha ye kaka jalolo raka jalolo shange yabo hautafitna emwana maha ya manedene mrumshi yangamiza kupu. Mwenyezi Mungu dojoka na ledala hokaya ngojuanza hunde mrume ataka kumundu, ujuanza hunde mrume ataka kumundu, s'il vous plaît. Nalkona de mwanza na dokana baraka. Mes sœurs, pour vos biens, n'ambaki tranquille. Un homme vraiment bizarre comme lui, qui a fait tout d'écouter sa sœur, de faire du mal à sa femme. Wakati comme Mrumsha a besoin actuellement, Mrumsha il a besoin de son mari. Mrumsha hamkaushia. Gufanya mna mekaniki fantôme wa batani unu Marseille. Gujusu gufanya mikarakara magar. Yosi sa komori. Ya abandonne Mrumsha ka hahuzwe mba place nzima kanini wapasho wali uja unu manga. Ya nature. Urenda na itsinjema. Urenda na itsinjema. Karika wanadama ule Mwenyezi Mungu. Raka wanadama ule konese njema. Raka wanadama udukana mbarukana reserve. Mratsoni ya ukawidi mzazahu wana umreda na yaba utabishu wanao. J'ai le problème où nous sommes pire comme tomber amoureux 100%. Tomber amoureux, oui, aimer la personne, mais garde une réserve. Ne te fais pas du mal. Madame Shaouloya, c'est une femme pourrie. Et Madame Shaouloya, je n'ai qu'à sourire, Tokaya, et Moumahangu, oui, qu'il n'y a pas de John Rance. Il y a beaucoup de suicide. Parce que Roland Singo Jomo, Gojolo, Romani Ngomahata, ou John Romani Avese Hata, ou Divorce Balkan. Haïnim Roulou, on a qu'à sur le Kaya, un jour ça se pourrait. Je vais vivre comment? C'est mes enfants qui sont très importants. C'est vos enfants qui sont très importants. S'il vous plaît, réveillez-vous mes sœurs. Ils ont dit quand on a bien ma sœur, Mwenyezi Mungu jovukisha, ka tranquille, ka makini, haukaya ya hubiha manga Mungu, yedoluna shauhunika. Ekele vikia hahongo joka manga hindana huja, gojuhunga zekirtasi. Na haina ulona, na haina utsona, Mwenyezi Mungu waiche. Mina kansiba nutsihimiliwa. Si préparez-vous kushihuna jana. Plainte shihuna jana za magazi fani wao. Menace shihuna jana. Je suis là en forme et en farce. Parce que je suis un homme. Un homme peut être debout. Même une femme, tu peux être debout. Mbuka kanswa jirungamisa. Et quand jirungamisa, yabogo nukema ndimvu. Mbujone ya ukaya, je suis toujours comme ça. Je suis toujours un homme. Je ne peux pas me laisser faire. C'est comme ça un homme. Vous pensez que Turam, il a la force de tuer tout le monde? Vous pensez que Turam, non! Ils ont dit Mwenyezi Mungu, nous devons affronter. Chamanam ni de ujikazo. Mwanam ni kado jilejeza. Mrume de mettre en sécurité les darula. Mrume de protéger famille. Mrume de wanzo wanduzahi. Mrume de protéger ce qui lui appartient. C'est ça. N'importe quoi. Sinyangu Mwenyezi Mungu anike khatima njema. Rudo joka ya hunuri janga jwenzatu. Et vous, on est venu sans savoir, on va partir sans vouloir. Sachez-vous bien. C'est pas important de faire du mal à une innocente. Une femme qui t'a aimé, qui t'a donné son Burundi, qui t'a donné son fleur, qui t'a donné son truc. Avec joie, remeheli wanza o chéri. Womdwa bidumre de na umtsibebi. Bom. Zahir. Womdwa bidumre de bi. Mrika ya hubulia.
Gabano gonje mama mraubule intimité ya ubula le kandazi. Haubula le kandazi là. Mange ce que tu veux chérie. Tu as le temps. Il caresser, oui il est, oui manger, oui comer, oui remettre du jokahanza. Ou mdoa bidi mdoa mrede nai. Hau ya mtsimebi, hau ya mfitine, hau ya mdoa mshagiri. Volumione damu janyini. Wahiyate mkwamba mtwalaka ankiba. Mtwalaka ankiba. Kwa kila arrive na umani shambuka na marukwamba mbapichi. Haina umani juka shambuka na mbarukwamba. N'importe quoi. Mwenyezi Mungu anike hatima njema, Mwenyezi Mungu anike musomwema, haina mwanamme princess, yankili yimja dojo ukaya, yalala na mrutsi nkodo. Daike wa mhibanziani, wakatajuhubu lale flori lahai, bidudu na kawi mwanadamu, umwona umsaluye, umrunguze ndo, shatu mwone hamadui, gerabe mrikao ya hwanziza, ya hunikawana, ya huze ardu ya hai, mwajamanga nywa ili, hujago mkaushio, mwanamsha hende hambalance, hende hatawai hamdubisa, mwanamsha hangu demandenda fanya adeni, ya tundeka kuli, mwanaula wa mrume kadha, mwanamsha hende hambalance, idu hamba ukaya, na alaikum salam nasra, idu hamba ukaya, ngostone mwanamsha haho, bahari mrumsha. Vous les femmes, ma belle soroha, non, je ne peux pas te laisser me parler comme tu veux. T'as quoi de spécial? Si la cause de ton frère, parce que Hanlola, n'est déjà. Gamjoka Jangamiza Saboda. Winjo Hanyu Amlola ni Kamjaka Wajua. Winjo Hanyu Mle Faransa. Wanga ome wa mlola ni kamjaka wajua kagamjo wajua. Wa umawajua komo wakwa jamlolan. Zé relations na kanizo à l'époque. Wa onda na kaudo suhete. Tu es sûr elle va être ma femme. On va se marier. À l'époque à l'école. Rija wa lola wa kamjaka ujwa walanda hongo onda. Wa lola o na wa mlola oni. Karjaka ujulana, rija unujulana, yabondo la Mwenyezi Mungu do ikuno reviki. Yabo mwanamsha utijangamiza sababu dada la mwanamme, hau un homme princesse, parce que vous les hommes, qui la plupart de vous, gamwishile wana shohanyu, hau le don shohanyu nai, vous êtes des hommes oubis, vous êtes des hommes princesses. Vous êtes des hommes oubis. Un homme de beaucoup de couleurs. Un homme de Anika ou Mjihanti na couleurise nji. N'importe quoi. Nyezi munanike khatima jema. Nyezi munanike musomema. Nyezi munarjali na baraka. Alkiwana da muhanzana na ubenzana. Alkiwana da muhimilana hanjema. Miona shahawat manam shahangu. Longue vie à toi kamakini. Da insha Allahu gojuhunra. Maisha mema ya juka na heri na baraka mahakama ngoji ya hunra Mwenyezi Mungu dia hubiha manga ngoji hunra rivik jaga muhambiobo enom princesse ga muhambiobo dabala madzi te a marché avec moi go hunro rivik go hunro maisha go fanyo hazika Mwenyezi Mungu kusudia aime ta femme, il a fait tout pour toi, il a vendu mba place hahe ili mjemanga gajakabil joshi le mwanamshaho ne mwanamshaho woi shinu shetani shati mwanamshaho hanzo de kangu hanza jona ya ukaya nsije tsabaze mwanamma hangu ne mrumshahe walola narangu komor wadungana wajaba nsije tswatsambaza na tsuha hedi hata waye banda zemalinga zinji yao rakuti na kirtasi shado jwa ya ukaya saspule Mwenyezi Mungu wae ya huvure mbari vikikado uloniyo ne mnagaraji phantom ulonaye udojwa ukaya ya humenyele ukaya kutsoni sakawe un homme vrai. Mwenyezi Mungu ananike khatima njema, yanike musomema, yarjali hilna baraka, huhanza rabbal alamin, yahifadhu wa nashahatu, mdojo ya ukaya mrumme mwanzi mrespekte, shauti mrangie humli, jeruhu mkoro hunibike duanza mroni hao, guju jangamizi mwanje, haina mwanamshuli aboni dungo, na Facebook, rangu TikTok, na kohitwani hanyu ka mon mari même, il me respecte, mais il y a des moments il peut changer. Si tu mets ça dans ta tête, ça se pourrait que demain il change. Alaykoum salam Abderrahman, tu peux pas vraiment te faire du mal, mais dans ton cœur, ça se pourrait. Maintenant, il a 100%. Elle-même, il prend soin de moi, il fait tout pour moi, il me gâte, il fait tout. Il me donne tout, mais il y a des moments il peut changer. Si tu mets ça dans ta tête, ma soeur, wallahi tu vas vivre longtemps. Et quand tu sois fils de pays,
mitango shautsirge humite beto dans ton cerveau yaukaya banukana pour changer. Non, il peut changer tranquillement, calmement. Il peut tourner la veste comme vraiment un chazawa. Il peut changer de couleur comme un chazawa. Et vous les femmes, essayez-vous parce que vous, nous devons changer. Haraka comme des camélans. Nous devons changer de couleur. Je ne vais pas vous blesser. Le moment de vous blesser, le 4 jours qu'on a sujet. Mais sujet au sujet à belle-sœur ne m'a pas on ne peut pas laisser les oppresseurs de faire du mal à nos sœurs innocentes. Mroche, omhimaho, kohitswani hao dojo kaya, yojo hifadhi Mwenyezi Mungu, shati turamu walati de mrumaha. Mrume mwanze, shauti manzila hano wana. Owane na wakipremie horohoni hao, wagate wanze, dojo ya ukaya. Si mes enfants sont mal, je peux être mal. Mais si mon mari il est mal, sur ce temps, il peut retourner la veste bientôt. Pas seulement de ton mari, mais s'il a changé les couleurs, essaye de te calmer, de changer toi aussi, de le punir. Boum! Longue vie à vous. Maoudou Tsina, Inch'Allah, ou si Maoudou, d'après, Nyezna Kizahir, apprenez Charlan de Mwapeo, Yaifad dans Chat, Nana et Mazabi, Wandozina, Mizgo Hifad, de Joyokaya, Rumruhan, Zemrumche, Gilam Mazarunae, Wibidu Jokawanzouan. Boum. Et je suis tellement désolé si je parle n'importe quoi. Je dis de mots vraiment déplacés. Je suis désolé. Je demande des excuses.